ntavura abakobwa bamwe baba baragiye bazinga bakaguma mu ngo z'iwabo n'abasore. Ntavura ba bandi b'abagabo badatera akabariro. Murakoze cyane, muri kumwe na muganga Chantal. Ubu buganga mbumazemo igihe kinini nkoresha ibimera. Ikiruta ibyo byose nasenga. Mvura izi ndwara zikurikira: ababana n'ubumuga bwo mu mutwe, ntavura abakobwa bamwe baba baragiye bazinga bakaguma mu ngo z'iwabo n'abasore, ntavura ba bandi b'abagabo badatera akabariro, ntavura ba bandi baba barwara amaguru akabyimba cyane. Mu by'ukuri igihugu cyaratwizeye kibasha kuduha ibi byangombwa kuko cyari kitwizeye. Uwaba ankurikiye ari kunyumva akaba yaba afite inshuti ye ifite uburwayi mvuze, yabasha kumpamagara kuri iyi nimero 078 91 63 54 1. Mwabasha kumpamagara ntabasha kubafasha. Twabafasha mu gusenga kandi bigakunda. Rero mwebwe nshuti zanjye munkurikiye ntimugire ipfunwe. Kandi hari abantu bajya bagira ikibazo ku mafaranga. Mwebwe mubanze icy'ingenzi mumpamagare tubashe kuganira. Nshobora no kubafasha gusenga kuri telefone kandi bigakunda. Ntabwo icy'ingenzi ari amafaranga cyane, icy'ingenzi ni ukubanza tukaganira. Uru rubuga twarushyizeho kugira ngo tujye tubasha kuganira. Niba tubakunda natwe turabizi neza ko mudukunda. Icyo twabasaba ni ukurumenyesha abandi bakabasha kutugana. Murakoze rero abo tudatangiranye. Nababwiye ko nitwa muganga Chantal. Ibisigaye murakoze, Imana iduhane umugisha.